Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Ringa Raupā me te Nākahi by Aesop. Our horotai wete reo, or our tasty grammar treat in this episode, appears in the very first sentence of the Paki Poto. Tōna hia kore I mate I te makariri. I'm surprised it hadn't died of the cold. You could also say, te hia kore ona I mate I te makariri. Here's another example to try to wrap your brains around. Tōna hia kore I kohete I a rātou. I'll give you a few seconds to think about what it might mean. Tōna hia kore I kohete I a rātou. I'm surprised she didn't tell them off. Again, you could change it around to te hia kore ona I kohete I a rātou. This is a pretty advanced grammatical structure, but once you get your head wrapped around it, it's a lot of fun to use. Give it a go, don't be afraid, kaue whakamā, nau mai te hapa. If there is a kupu or a grammatical structure that you want to know more about, let us know. You can message us on Instagram, Facebook, or Patreon. For now though, kia hānea nā te noho, whakarongo mai. Te ringa raupā me te Nākahi, nā Aesop. I te putanga o te ihu ohine takurua, tērā tētahi ringa raupā, ka hārau ka kita tētahi Nākahi, I raro I tētahi rākau. Tōna hia kore I mate I te makariri. He aroha nōna ki te kararehe nei, ka whakahokia ia ki tōna kāinga, ka tukuna ki te takuahi, ka ora anō ia I te mahana. Ā, ka ara ake ia, ka kino tāna hihi, ka tarapeke atu ai ki te wahine me ngā tamariki a tōna kai whakaora. I te rongotanga atu a te ringa raupā I ō rātou tangi, ka kotahi atu ia. Ā, ka tīkina ake tētahi toki, ka ngaku ai I te Nākahi. Poko tiwha, tāna kupu atu. Koia nei tāu ki a hau, hei utunga mo tōu whakaoranga. Me mate. Nāu anō koe I kuhu. Engari, ko pai rawa ki a koe te matenga ko tahitanga. Ko te kiko o te kōrero. Mā te ngākau kawa, kahara. The Countryman and the Snake by Aesop. A countryman, one frosty day in the depth of winter, found a snake under a hedge, almost dead with the cold. Taking pity on the poor creature, he brought it home and laid it out on the hearth near the fire. Revived by the heat, it reared itself up and with dreadful hissings flew at the wife and children of its benefactor. The countryman, hearing their cries, rushed in and, seizing a mattock, soon cut the snake into pieces. "Vile wretch," he said, "is this the reward you make to him who saved your life? Die as you deserve, but a single death is too good for you." The moral being, ingratitude is a crime. Tēnei taku manu e hāro ana I ngā hau o mihi ka tau ki mua I a koutou. Thank you for listening to Whakamiere. Join us next time for a new episode, and if you like the kaupapa, please consider supporting us on Patreon. It's thanks to our patrons that we're able to keep the podcast ad-free. If you can't afford to support, kei te pai tēnā. A like and a review go a long way, and sharing it with whānau and friends really helps to spread the podcast around. Check out Patreon for all the kōrero about subscriptions and how to join our whānau whakamiere. Ko Taurapa e mihi nui ana, tēnā rā koutou e hoa mā.